akkan an isa agaru fadutin isa agaraji arrantana rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hala inni sommanin yonin isa agaru fadu rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam isuma sommana qabutin isa agaraji yonin rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam arrantana kasommana hin qabnen agaru fadaje isuma rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sommana hin qabnetin isa agaraji amma yo rabbi je inshallah taala guya afurboda ji aka bajam tutu asin ji ash'abana tisen ji ash'abana tanra ummanti yagifti aisha radhiyallahu anha fil muttafaq alayhi maljat nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hintane jatte irreheddu sommana kasomman ji ash'abana male ji ato kolle gutu sommane wa himbeku ji armabana male وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya ka islaamaa duraan dursee baga nagayaan nu eedan isiniin jechaati gorsi keenya kaarraan tanaa mata dureen isaa sadarkaa ji'ini sha'abaanaa qabu tajechuu irratti deemti jechuudha yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin akkana dhaggeeffatan gorsi keenya kaarraan tanaa kuni bikka isaati irratti yoo ammaan tana kaalaandara raattan arraan tana guyyaa meeqa Uyamet, idami, inshallah guyya afuri tu hafe jechu mi, dumu daf jechu, yo soddomi dumti. Jia Sha'abana wan inni tehe walillallah jechu ahbabi fillah. Wan takkan lubbu tesan duralle lubbu tiyalle tanin gammachis. Ummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahu kenyati gammadne bonu qabnan isininja alhamdulillah wa thumma alhamdulillah ka rabbin kanya jalla jalalu rabbi ummata nabi muhammad nugode sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannin akkana jeefis wanin an kishati yarra base isinijo huma takka hinjiru qur'ana rabbi tv haditha qulqullu bareda akka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sani walitti odesina Allah jalla jalaluhu Qur'an keessatti maal nunje afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun sa isa qali rabbi jalla butama tahevi isa mujrimate wal qitahija namni muslimati fi mujrimni wal qitah ma lakum kayfa tahkumun murtini singotan tun akkami jeen nama adda isa bareda kan lafatti maxxansee funyaan isaatiin subhaana rabbiyal a'laa jedhuu fi ana rabbukumul a'laa namni jedhu wahii takka obboleeyyan kiyya isin warra subhaana rabbiyal a'laa jedhu sanii jechuudha addunyaa tana yoo ammaan tana gara biyya hindii kana yoo dheexanii yookaanuu kitaabaan yoo dubbistanii ilaaltan loon 200 tutuutu rabbii gaditti gabbalamu miliyoona 200 loon miliyoona 200 gandi hindii kun gabbara ammaas achuma keessa yoo mataskaana isaanii ilaaltan ajallakumullah hantuutaatuutu keessa gabbaraman sinja namni hantuuta san gabbaru wal iyaadu billah nama wallaalaadha seetani profeesara dipaartimantii saditti nama profeesara ta'e accountanti professor business administration professor political science professor teediti garu hantuuta gabbara isin qofaafi warra isin fakkaatu qofaatu rabbi dhugaa gabbarutti jira man jettan boo wantana rabbi dhugaa san salvation جرّك جوبر منغست سمايات مغبات تفلق الله وان قيبل سنجو جران
yoo ammoo teessan hin qeeballe warabbil kaaba mangista samaayatiin hin jirtu afaan guutuun isin jaabar salveeshina warri qabu muslima isin qofa tana allahan ammas mal jee jalla jalaalu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanahawna 'anil munkari wa tu'minuna billah isinin kun taatanii jirtanii kuntum khayra umma caaltuu tuutaa taatanii jirtanii أظهرت تملت المنامات سنيس مالي تأمرون بالمعروف وان جال ربي كيستي بكما تهتي والآية الجني أما اللي وان شريعة في أيلين إرابل في ترى والأرقدني كان شفاتك ولتي سنكبو أمو الله جل جلاله أمن تنيجي الرجالتون أمة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو هكا أتفان أدو بيتو الرجالتون انجتا كأمانتنا ما سيته الدمتمو دلين كأكنتي الدنيا تنا كيف فجاته من نفرشو والعياذ بالله كغوتمنو تي الرجالتو دا ورب الكعبة نمني دلاوان أككيا أدو مجروتي أمتي نبي محمد أمو صلى الله عليه وآله وسلم الرجال أمتاتي yoo anaa fi ati taqsiirri yookaa diliin nurraa argamte waan jirtu nurraa argamtis odoo obboleeyyan kee waliin wal dorgomutti jirtuutiti yeroo garii qoreen huccuu teessi qabdee ibduubatti si deebisti yeroo kana wanni anaa fi ati godhuu qabnu qoree sanuma ifirraa darbinee huccuu xuriin nurraa xuuxe tana imimmaan tawbaatii fi imimmaan sheenaatiin dhiinee huccuu teenya uffanneetuma imala keenya jalqabuu qabnaan sinja akka jumaa dabara waliin jenne nam takkaaf hiree hin kanninaan isin hin jaabara ati dheengadda akkana turtee bar ammaan tana akkana taatee yoo sinje talk to my hand harka kiyyaan dubbadhu jeen mal jettan harka kiyyaan dubbadhu numa ibduuba sin harkisneen sinja ati yoo hayyama gooteef malee tawbaa deebineetuma gama rabbii keenyaa deebi'uu qabna ملي أمتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرجال توتات إسنينجا تنا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والنسائي في سننه والحاكم في المستدرك بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم توفون وفي رواية أنتم تتمون 70 أمة أنتم أشرفها وأكرمها على الله تبارك وتعالى وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسنين كن نقوتني جي توتا ترباتم قوتني إسنين كن توتا ترباتم قوتني أرم جهاتمي سقليت توتو ندو دبر نتي ورمايتي ترباتم مفان نتي بودا أمتي الفنجر إسنين كن توتا ترباتم قوتني إسن الرجال في الركب جمو إسانيتي الله أولانا تهرتي جيبو كم يت جتشكيا متين سنجيبر أن جتشكيا وانت كنر عندك سواديرو والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمتي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه دلين جراجاتما الرجال أمتاتي الرجال أمتات توتي جنة سنتو رسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام الألباني طيب الله ثرى صحيح الجامع في سلسلة كيست فيدي سلفين تنت جنة سنتو جالو وانقيا كإسلاما سلفي إبا في ديدمي جي سلفي ميقاتو سينا إبا في ديدم سدتم إسني جيبو ملجتن أهو سلفي سنكي سانوتي بحرتي تنياو ربنا الأرقنغا سدتم إسني أفرتمي والربرا تندرن كبجان نجرتي رواية برا كيست رسول صلى الله عليه وآله وسلم نبي تكون أغرى جيبر دجين تناكنتي أولنا فورم تيجي ولا حديث متفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما يرى لالو نبي تكو كوبا إسا كديمو أغر أماس نبي برا أغر إسا في نمتك
yeroo kana ol jee inaan jaanje yeroon ol jehu orma tokkoon agaree je isaan hedduudha je yeroo kana hedduun kun jara kiyyaa je'ee didin gammadee je lakki jarri kun jara keetii miti jarri kun jara nabi Muusaati alayhi salaam ati ol jee inaan jaanje yeroon ol je'ee laalu zaata guddaa takkaatu naa mul'ate kanneeni ummata warra san cufarra hedduu agare kanneeni ummati kee ummata kee kana waliin nama kun torbaatam hisaabaa fi iqaaba maletti jannata seenanii jetti riwaayaan biraa ammoo kun torbaatam bakka kun torbaatam hin dhawi hisaabaa fi iqaaba malee seenanii aboo warra sanirraa rabbi nu haa taasisu ni galtaa caalmaya kee wanni sonkos jettee mataa kee lafatti qaqqabdu hin jiru amma yoo muslima laalte walaa dhiiraas walaa shamaraas muslima jechuu isaa ni qaanfata sabboonummaa saniituutu si dhiyaata dhugamoo dhugamiti bakka esi kaameeraan sirra hin jirtuuti sanii si dhiyaata oromummaa lallisuutu si dhiyaata muslimarra garuu wanni islaamaa fi muslima geessu takka hin jirtuun siin jaabar guyyaa qiyaamaa tana cufa inni zaabbattu bar inna akramakum indallaahi atqaakum akkuma wal baytanii fi obbaleeso walirratti dhaadachuunis tanaan hin taatu hin tahin hin jenne bar muslima oromoodha hakiimiisi gandi kiyya laga harreedhaas dirree dawaa takkuma garuu maal yaammattaa yoo jette huwa sammaakumul muslimiina min qabl muslimummaa yaammadhaa dura ni qaanfatu wahinaan ja'anii sodaata maa sodaata obbaleeso waan takka isaanis sodaachuu qabaa baraate sodaachuu qabu inuma mallattoon tiyya cuwaatu muslima taatee akka qaceelchuttiin deeman siin ja'a areedaas guddifadheetiin deema boo awoo jarri kaanis areeda numa guddifataa bar jarri kaan anfarroo hin muranka an anfarroon firraa mura keef taqul tana wayi tuqaniisan yahudaa fi nasaaraa tana xuuxu agarte ana kamaan malaaxaan isa wuyyaa kam jette taan malaaxaan godhu ittiin dhiisa jarri kaan kofoo isaan mur anni muraan gaaboo kam jette kofiyyaan irra kaaya kofiyyaa yahudiinis ni uffatu garuu takka ta'e nyaata nan uffatu gaa xiqqoo san uffatan gartee miti waan takka wanni sodaattu hin jiruun sin jaabar barsiisaan kee nabi muhammadii barboo sallallahu alaihi wa alihi wasallam barsiisaa nama normaala sheeka hattuu seete huwa sayyidunaa rasuulullaahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ol je'iiti deemi akkana gajjattee hin deeminiin sin jaa amantaa ta'in jaalannee isiif wareegamuudha sadarkaa ummati nabi muhammad qabu salawaatullaahi wasalaamu alayhi asii fi asii miti inuma rabbiin jalla jalaalu rabbi ummata kanaaf rahmata godhuu keessa hogguutu xaa'aa takkarraa fuudheetuma gara xaa'aa takkaa nu geessa nuti asitti dalagaa bareedduu takkatti cimnee jabaannee dalagu jirru fuudheetuma ammas dalagaa biraa ji'a bareedduu takka keessa oduu jirruutuma ji'a bareedduu takka ji'a amma keessa jiru ji'a rajabaati baatii 12 rabbiin ta'uume afuriituutu kabajamtuudha je afuran san keessa takka rajaba sadii wal cinaa jirti takka kophaa jira takobaa san rajab baatii jabduu kabajaa qabdu tanarra wanni beeki baatii biraatirraa ibaadaa addaatii fi sommana guyyaa 27 marree sommana jettu hin jiru obbaleeso ibaadaa yeroo taanuma gootu goota garuu tun baatii birarra kabajaa qabdu amma yoo rabbi jee insha allahu ta'ala guyyaa afur booda ji'a kabajamtuutuutu asseen ji'a sha'abaanaati seen ji'a sha'abaanaa tanarra ummaan tiyya giifte Aishaan radiyallahu anha fil muttafaqi alayhi maal jette nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waa hin taanee jette irra hedduu soommanaa ka soommanu ji'a sha'abaanaa malee ji'a tokkollee guutuu soommanee waa hin beeku ji'a ramadaanaa malee riwaayaa biraa keessatti ammoo kaana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasuumu sha'baana illaa qaliila ji'a sha'baana hedduu ka soommanu tahe waa xiqqoo malee hadiisa biraa keessatti wal hadiisu muttafaqun alayhi anas ibni maalik abi hamzat al ansaarii irraa dhufe radiyallahu an anas maal je radiyallahu an sahaabaa colle warrisa hadiisa akka gaaritti odeesse sahaabaa nam turbu isaan san keessa inni sadaffarra jira 2,282 hadiisa odeesse sahaabaa barakaa qabu
رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أمت قرآن خدم وهم دو إرابك ملجئ سابتي بركاك بكون رضي الله عنه وأرضى أني رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه أكان أن إسا أغرو فدوتين إسا أغراجي الرانتنا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم حال إني سومنين يونين إسا أغرو فد رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم إسما سومنك أبوتين إسا أغراجي يونين رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم الرانتنا كسومنا هنك أمنين أغرو فداجي إسما رسول صلى الله عليه وآله وسلم سومنا هنك أمنين إسا أغراجي يو halkan isaan dhaabbachuu jiru leeyli salaatu jiru isaan agaruu fadhaaje sallallahu alaihi wa sallam kanuma leeyli dhaabbatee salaatuun isa agaraaje arran tana ammoo isaa rafuun isa agaruu fadhaayoje isuma rafuun sallallahu alaihi wa sallam isa agaraaje sallu ala nabi tuni mal nama garsiisni beeta jiddu jireessa ta'uu jaalawwan kiyya ka islaama qissa takkanutiitu beekamiga qissa dhagaruu hadiisa sayya wala hadiis muttafaqun alayhi أنا سمرة رضي الله عنه جرس دين رفني أني الرّا إيجلي سومنو كاني سيرفو كاني سينفودوجي لكي رسول صلى الله عليه وآله وسلم ونك كنا ينجر تجيل أني نما أكان ربي سني رسودات نما ربي أكان بيو يرو نين صلاة الليل نين رفاس نين سومناس نين ياداس نين فوداسي فمن رغب عن سنتي فليس مني نمني كراكي يبلف نراهي متيجي إسلامي نرابا أدون جين أجلون أن يتلوفسن صلى الله عليه وآله وسلم سنجل هندم نجتشو أولي ينكي كسلاما جد جريسة جيفت عائشة رضي الله عنها والنجد كانوا قروا جيش أبانا كان حديثني أكانوا إبسو حديثا أمانتنا إن شاء الله تعالى اسمين أما سؤدون اسمين نتكا صلوا على النبي والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بسند حسن رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ملجئ سارتي بركاك أبوكن رسول نجا صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجما ربي أكجي أشعبانا سومن تنتي إسني جي أشعبانا كنا أكغارت سومن تني جي أبرا درانيرا مالي جيني تتنتون مالي في جي أشعبانا كنا irrehedduu isa ma sommantanii jennaan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ji'a sha'abaanaa tana irrehedduun ilma namaa ji'a tanarraa dagataadha ji'ini sha'abaanaatis rajabaa fi ramadaana ijjuu jirtii ani wanniin fadhu ammas ji'ini ramadaanaatu wanni isiin qabdu hojooleen ilmaan aadam ta'amata guyyaa rabbi bira ol deemtu haalaan an sommana qabuun hojiin tiyya akka gama rabbii ol naabaatuun fadhaa jeenu boleeyyan kee na dhageessani ji'a sha'abaanaa keessa eessaa'uu guyyaa 15 san guyyaan san jaba haalaan sommana afaanii qabuun maaliif galmeen tuni akkaataa hedduutti gama rabbii ol baati hadiisa biraa keessatti hadiisiin san muttafaqun alayhi rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam guyyaa isniinaatii fi guyyaa kamisa hojiin tun gama rabbii ol baati rabbi irra dhuftiiji ammas hojiin galgala guyyaa dura ta guyyaatis galgala dura gama rabbii ol baati lama isinii hime takka ammoo ta amataa ta walitti qabamte jaalowwan kiyya ka islaama ji'a sha'abaanaa keessa ol baati cufarra guddoon ammoo taan guyyaa nuti duune wanni nuti hojjenne cufaatu gama rabbii ol baa waa afuriin isinii irra hedduun ilma namaa ji'a sha'abaanaatirraa dagataadha maaliif dagata hojooleen isaa cufaatu gara rabbii aalamtootaati dheexii anaa soommana afaanii qabu akka hojiin tiyya rabbi bira naa dheexuun fadhaa tanaafin soommanaa jeenu boleeyyan kiyya nutis lubbuu teessan dura lubbuu tiyyallee wanni yaadachisu soommanni isaa sunnaa dhabeete soommanuu qabna ji'a sha'abaanaa kana akkam yoo xiqqaatti 15 duraasan marxifannee jaalowwan kiyya ka islaamaa soommanuu qabna ni dandeenyaa beek fi amma sammuu tana amansiisuudhaa bara maayindiseetii tana diriirsuudha hin danda'uu yoo jette hin dandeessu hin agarree waan akkanaa godhu hin danda'u negatiiviidhaan maa dhuftu obboleessoo
inshaallahu ta'ala nin danda yaa rabbi na gargaari jeen ni dandeessa gabaabduutti waa sadii ji'a sha'abaanaa keessa milkooynee ji'a ramadaanatti akkaseen waa sadii nuyin gariinsa laftoota alayhim min allaahi ridwaan ji'a sha'abaanaatiin maal jechuu turan ji'a qur'aanaati amman tana qur'aana leenjii godhanii ji'ini ramadaanaa yeroo itti seene qur'aana waliin inni saahiba akka gaaritti qur'aana dubbisa orma garii agaruu maltan kuni irra hedduu isaatiin sinja guyyaa duraafaa hin agarre namni bar aboo ramadaanni ni ulfaataa jaa bar orma akkana jiru hin dhageenye maaliif jaan hin barre bar practice makes you perfect leenjii oduu gootuuti hariifa taate gurbaa tokkoon amman tana kiiloo 100 takka sibiila kaasii yoo jetteen hin danda'u garuu torbaan takka yoo sibiila kaase istiraappootuututti ba'a torbaan booda istiraappoon ibis barka sirra qallaa atiitti kiiloo irra fuddaa inni garuu akkuma laaftutti kana godha maaliif leenjii waan godheefi bar guyyaa 15 tana leenjii yoo gooneen ji'ini ramadaanaa yoo nu seene ni ulfaataa ni oowwaa maal wali qabdawooti ni oowwa jettee rakkatta aya oowwe marwaatti bani caljee tabiraa mali way jijjiiramti ati oowwe jettee way waattus hin jijjiiramtu war ganda ormaa yoo dheete ammarashiyaa baraduu darbu jiru alla qabbana hin way waatu ni beeka sa'aa baraduu darbit jaakkeetuma uffatee deema ni oowwa firraa shamiza khafiifa uffadhu hunnu anulaal khafiifaan uffadhe mudoora bakka dabari maali way waachuu hin danda'u hin dandeessu inshaallah nin danda'a maal taata boo sa'aa 13 fi cinaadha leenjii goota ramadaanni si seena uumaa takka wal bartee jiru yookaan immaa oowwa fi ammas khalqiin akkatti beeytuutu jira hargeen guyyaa qabdee halkanii jijjiirti bar eekoo falee rabbii sii jiraati jijjiirteemi aya lalgaa subii booda raf akkasin raftee maal sommantee caccabtee qaamni ka'e ni oowwa boo warraan tana maarree jette leenjiin qabduga yoo leenjii goone ammoo laaftu leenjii san keessaa waan nu gargaaru waa sadii hin jenne dhugummaadhaan gargaarsa rabbi irra barbaadu yaa rabbii kiyya ji'a sha'abaanaa tan likkitti itti qophaawee inshaallahu ta'ala ji'a ramadaanaa keessa injifadhee salaatul leyli taraawii salaatee ibidda jahannamirraa bilisa ba'uudhaaf akkaan danda'u na gargaarii ta dhugaasa yoo jennu warabbil ka'aba nu gargaaraa takjibaa ni beeka obboleessoo isaa miti saahiba kee ka dhugaa kasi beekutti kijibuu hin dandeessu bar maalayyaa alladhii ya'lamu sirra wa akhfa isa waan dhokotee fi iccitii cufa beeku dhugaadhaan na gargaarii jennaan si gargaara ahoo salaata subii salaatuun fadhaa jee bar tokko masgiida dhaqee gurbaan maal jeen salaatuun feetuu jeen silaa salaatuu feete maaliin godhuu qaba jettee na gaafatta malee dhufuun fadhaa naaniin jettuu jeen malee dhufuu odoo hin feene alaarmii hogguu 17 irratti guuti ni iyyiti numa dhaamsitan yoo ammoo niyyaa dhugaasan yeroo ati raftu wadda'attee harka mirgaa keetii irratti dhikrii goote sa'a meeqatti azaante laal sa'a 11 fi daqiiqa 21 sa'a 11tti raftee ni dhufta salaata subii maaliif aziimaatee beekaga tana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam ahmad fi musnadih بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث معاذ رضي الله عنه ذكري إيجا صلاة بودا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله أعني على ذكرك سيادة شرطي نغرغار وشكرك سيغلتون فشرطي نغرغار gabbartii te tolchuudha irrattis nagargaari ja'ii jeen zikrii tanaan haa dhufnu tan talammada ibaadaa qaama teenya wajjin walitti deemtu haa goonu obboleeyyan kee waan ati itti jabaa maal itti jabaa waan ati itti jabaa san isii san qabadhu san keessa taarika bareedaa takkaan isiniin imaam abi abdirrahmaan abdillah ibni mas'ud radiyallahu anhu amma inni obboleeyyan kiyya baatirra guyyaa sadii qofa somman garuu leeyliin isa dabarteen beeytu hogguutuu isa dabarteen beeytu yeroo kana darastoonni isaa ni komataniin obboleeyyan kiyya yaa abi abdirrahmaan atiin kun maalii fi hin sommannee ja'aniin
inni original guddaadhaan siin jaabar aalima rabbaani yeroo kana maal jeenni beeta ani yoonin sommana guyyaa sommanni kun na dadhabsiisaa jeen maalirraa isa dadhabsiisa salaata halkanii salaaturraa na dadhabsiisa sommanarra salaata halkaniitituutu nabiratti jaalatamaadha tanaafin an salaata halkanii filadhee jeen qur'aana qara'u jirtu juuza takka atii qara'ee dadhabde juuza qaraate eegasii dadhabde rakkoon sitti hin jirtu qabii qur'aana san cufi deemi firakee maxxanfadhu niyyaadhaan ziyaaraa godhin masgiida gootu maaltu isin barbaachise jeen maallaqa qabda maallaqaan gargaare dalagaa humnateetiin gargaare haxaawii halqiin hancufatuufti bar ala keessatti san qabdee biyyee yoo irra deebiste mindaa harkattaa bar niyyaadhaan qabrii deemi akhiraa si yaadachiste muslimtoota du'aniif du'aa'ii godhi warra jiru ammoo yaa rabbi khaatimaa tolchi jeen niyya jaartii teetiif muuza kiiloo takka qarshii 70 isiif geessisa akka sadaqatti sii lakkaawa war rabbiin jalla jalaalu rabbi amantaan islaamaa ta ajaa'ibaati bar jaartii tee nyaata qabdee afaan kaayuudhaaf rabbiin mindaa sii katabaa bar awwa amantaa kana agarte niyya waan ati itti jabaa eessa jabaa obboleeso isii san qabadhuun hin lakkisiniin eegasii saahiba gaarii suhbatul akhyaar ممن تذكرنا وجوههم بالعزيز الغفار وبالنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم صاحبا أكا أبي بكر الصديق في عمر رضي الله عنهما والرهقو خير الرتي والدرقم صاحبا أكسي بربادتو هقو إسوما سلفي دور الصلاة أنيهم هقو دعائي قرأت قرآن قرأ دعوة قرأت علمي برأت أنيهم مالي هاي ونمج الجئي نما نورمال تقوتي جراچو مال توفيد صاحب أكس جتون يرو إسا أغرت كرب سيادة جيس كرسول الرب صلى الله عليه وآله وسلم صلوات بوستو أكس يقولوا نمسا صاحبه دا تنا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم قباب سنيتم والحديث في سلسلة السياء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف الرجل قربان على دين خليله دينا جالله إساتي رتته هذا فلينظر أحدكم تكون كيسن حلالو من يخالل أن جالله جئك أبتها حلالو بكفيت تيتو كغرغر إنبانه تجرابر صاحبه مش صاحبه وجهز زنتمبان ورتنا تولين غغافن أكون متي الرجل يا إساسي غابزه أتي غابزان no tokko jira jamaa tokko ka waa hunda beeku ka waa hunda mari'atun san nama akkami nama ibaadaati yoo warra harka bitaa ta'eefa nuu dhumteen sin jaabar amma saahiba lama taatus afur taatus tokko amiira beekii isaan keessa tokko amiira falaaj qoraaciidha namni falaaj qoraaciin san yoo mu'mina dhugaa ta'e waa dubbiin tolte yoo waan hin jirre taate ammoo boolla si naqa eenyu saahibda sallalladhaan isinin jaa yoo hin dhugaa qunname rabbiirraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaatti fi sheexaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabuurraa isa Allah anin tikfama anis kan hin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatu yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.